Ekiombe getarigie serikali kia Grace Initiative bakubwaterana ne skuru ya Great Grace Academy nigo baimukiri egetambukiro nabo igokorwa amaigerio gochia ase aborokigwa anemono chinchera babwenete komenya chindagera chingi ababwenete kolia nabo igo ase nsemo y'oburimi anigo bayakora anemono ase okorigereria omoroberio CBC nari babeire bakwegera murikeito Daipon Asanya natalira sinsemecho na gutwariganiria oroboti rokobwatia Ekiombe gia Great Initiative gekubwaterana na The Great Grace Academy ebiye gotoka imeye ward ya bogeka nigo bono kiabere no murobirio bwo korokereria abana barense myaka 10 ase chiki kianda chairire asomurobirio bwo wekinia asobogima aserero yarengeri tukoliabo riomoerio. GRACE is an acronym that stands for Global Response to African Children's Education, and our mission for GRACE Initiative is to invest in the future of vulnerable children in sub-Saharan Africa to provide them with affordable quality education, healthcare and nutritional food. GRACE Initiative was founded by Mr. Joseph Matara as his way of giving back to the community. Gatija maigerio barikonyora mbuna okomenya okuya ogotumika chimashini chiekerero yani digital komenya na afya engia amo nogokinia oboremi ase chinka. Mimi ni health coordinator hapa Grace Initiative, na kwa hii program yetu imekuwa ikirun for 9 weeks na nilikuwa na shughulikia pande ya health. Nilikuwa na offer health education kwa hawa wanafunzi wa grade 1 na niliwafunza on personal hygiene, gender based violence na pia tukawafunza basic first aid skills. Program tumekuwa nayo inaitwa Healthy Beginning, ambapo tumehandalia watoto mambo manne katika vitengo vinne vikuu, na kitengo kimoja nilikuwa nakishughulikia ndo digital literacy program. Ababwatani barenge asomuroberio ywe nigo bajogokera mono na gosemeria ng'anuche kogenderera elio gokinia obosemia obwe ase ebinyoro biaito. Twakorire program yese njirengiria kworokiria abana bina bakoragira buya bina bago balance endagira yaboneka ikara bayiboli batwaroseri abana bamanyira amatunda awao baranyare kuri kakera baragire nechindagira chingiya ikongo togie program eye ese ngencho yafundishira abana abange ekere twanyoreta abana batangani ritangani bana bumba amanyete igoro ye amatunda amange mono watermelon ndi atweta bokogwa sabana abange ekere twarenge ko bayi watermelon ngo baringi kunyobwa gokwana na balimu abanene be skuru ya The Great Grace Academy nigo bakambuye gucha somuroberio yo na korwa area yo kubwaterana bokongu na gusira chisemi ase amate yonsi. Niko na furaha siku ya leo kujumuika na Great Grace Initiative kutamatisha kilele cha Healthy Beginning Programs ambayo ilianza majuma 9 ilianza majuma 9 na leo ndio siku ya mwisho. Kwanza kabisa na furaha kama shule, maana wanafunzi walipatiwa mafunzo, wakakuwa na lishe bora, wakawa na michezo. Kama mwalimu nimekuwa kila Jumamosi nimekuwa nikihudhuria, na kwa hakika walifunzwa kulingana na mtaala wa elimu. Nikana vile tulianza walitupatia some challenges being that walitoka kwenye shule tofauti tofauti. Tumepambana na wao na kufika sasa hivi wanaonekana wenye nidhamu nzuri na wameweza kuungana, wamekaa kama shule moja. Kwa hivyo tunashukuru kwa vile mwenye aliorganize hii program. Tumefurahia, na kwa vile mwalimu mkuu amesema kama bado mnatafuta shule msiendelee, mmeshaipata. Shule ni Great Grace ambayo inafanya vizuri kimasomo na program zingine ambazo ziko hapo kando kama health, agriculture na STEM. Abaibori nigo bakire kokomuroberio yo ase barorekana ko banomogoko monene maega yogo chakorora amorokererio ayara bana babo babeire bagosoma ase chiki kianda chiarire boigo nigo bateba ngamba chikobwaterana asomuroberio yo elio gokinia egesaku kia bana babo asoko basira asa masomo fundiswa kwa abana muna bago korobo sabi bwo gwesi bya magoko. Nimefurahia sana penye ambapo watoto walikuwa wanakuja, tumetembea, tumekutana na walimu wetu, madaktari wote. Tulikuwa pale kwa room ya kompyuta, but tumefurahi sana, tumetionea vitu vingi. Kogeko kabako, ese skuru
anene uburemi abana ba CPC agenderere mutu mongino minto areto mwana uria muka somera abaibuli bandu bagenderera tabana kugenderera amasomo abo iri gocha gukinia orogongoro igarwa Gusii anene mona ase Kenya Kenya bondo ikigotoka ase ward ya Bogeka kuripoti rege taseni kia Ndizi TV kurwa ase constituency ya Kitutu Chache South igotoka Nyamira County ya Kisii eri etari anendipon asanya